So be kanra me kyerɛ video a driver ni bi drive basa asɛm no wo ka o hyɛ den ho kyerɛ sɛ ɛtɔ da bi a me Ghana se kyerɛ din o ya so ɔden paa o ya so ɔden dodo ya so ɔden dodo ya so ɔden. And now we spend over 30 minutes near to Nkrofofo. Yeah, the driver ni bia na otwi car basa. Over Facebook e dia to so. Na Nkrofo na ni agye. Nkrofo na ni agye, o mo muti car ni mani agye. E na me ka se bibi so obenya accident. The way you see driver ye kwan na nye, enti e benya accident. Eno ya na me ka sa asemi obi o monitor me bia. Asem ne be enye te se bia ye ni gye se ye ka ho but ye betena ha enye te se ye kasa kwa enye se ye tena ha ne ye pe ne ye ka de ye pe ne ye ka de ye pe eni o me betimi aboa ye ne sori anopa ne ye ka enra ya o enra me se kai the way you see drive ye kwan ne nye wan hwe benya accident na ahomache sa kwan ne so obi a wonim a wetie show wi maka sa Oforikrom kwan wi light street light esumo ye benya accident to street light maka kan yemfi avoidable death in Nhyira FM avoidable death ewu a esu nim faso enye bonsam asem yankase aso den nipa wu kwa avoidable death ewu eni kwanse nipa wu. Because drivers see air driver womo mutwi basi so mu anakasa kesi so mu driver ahomache a wan hwe ya na even anwumra wan hwe ya ye de car no kra be pem am wato baabi aden ye ho sa eno ya na e kan wasem ekwan ni so kasa kesi speed ya chese obo aben no obo aben gusu na ye ma hyew na chese sa ye kunipa kwa ye kunipa o ye beye bibia nsibiem Nhyira FM aden ye ho sa enti enkosi mrebe ne ye ka asem amubetie enkosi mrebe ye street light levy. How many times na mean ka street light levy ho asem? Say you tia street light levy. Adinti ni street no enye adwuma, street light ni nye adwuma. Edu anwumra esum sa ya ka. Thanks be to God. There's a change of government. Minister regional minister in Nhyira was adie no so. Ira Franco Makohini na no o hye ye bo minim se enche adwuma no minim se ye bebre kuma sensem ne de waba beto pa wabeto ka. Waba beto eka because they know what one wanya hwe ye nya ne so mfaso bia the former regional minister ye nya ne so mfaso bia o ka on fiu kuma se ayesum wose ye ho adwuma obi an fiu o ka no aye so frustrated but minim say ye Ra Franco Amoakohene wo de minim say wo take action one o mo share sa street light na se a mo mpese ebe so no wose ye hu street light no. Because 5 a.m. Accident here see nyina me say ho sum obi a wonim sa kwan no so Oforikrom free tech junction esane akwa ekosa poku trading STC obi anim say sum how many times any enkansa na nipa hu ansa na ehu yenyansa na nipa hu ansa na ehu se sebi ye wo se esua nyansa we need to apply wisdom just nipa hu ansa na ni bebre nipa hu ansa na the street light abaho nipa hu edu anwumre na wo drive a then you na dia kra na dia sem kra na bekai edu anwumre na wo nam a kumasi nyina yesum kumasi ayesum anani ye ho sa enti street light levy are we saying say yenjeje street light levy no yenjeje enti adenti na street light cocaine wesi ne kohwe KNWC and no crowd here, and they are also use street lighter, a use you can say wires. What brand and sustainable and renewable energy.
Awbeko KNUST solar ewia enti ewia no eboa na amano power edura nwumra aso enti light kura dumu a KNUST se light dumu mpa street light ni nyina ye adwuma ye ntimi nye Nhyira FM. Mama nyoma ye den dodo ene obi na awu no hwiye nsi ye beka hwiye nsi o nipa awu ene de ene aka na awie na chese. Sometimes I'm frustrated. Nhyira FM. I'm honestly frustrated. Sometimes Ghana semno sometimes you as a wound to me because it's avoidable. It's avoidable. It's avoidable. It's avoidable. Enna metia me ka say yenhwe e gas yo obi amfi sesia me ka say obi de ebo to gas ne so or de bo to gas ne so obi akwakoto electrical wire say nye papa enna o de fix ne dan ebe hye ubegu che say obi amfi Nhyira FM. The 5 a.m. ani panewu yenka ho asem. And your man, ebe share papa bi or Italian ni your friend Vilfredo Pareto. Makasa asem ni bi wa happy. Vilfredo Pareto chat or say or the 80% rule na de to ho. Or say and your man bi wo ho a so wutimi ye just 20% of the thinner. Wa hamu chichemu aduonu pempo a etimi solve problems bebre tana Pareto kai o Italy ni o eno de san nyansa ne to wo se wachemu wo hamu chichemu aduowotwe ene wo hamu chichemu aduonu o se 2080 o se eto de bi enye akese no enketenkete no se wutimi ya ebema wanya mfaso bebre ena nioma nketenkete bi wo ho a se wusi ano a ebe stop ya ma problems kakraka no ejai sa na Pareto kai enti ekosku a yensua nyansa wo sa de no se nioma bi wo ho a street light ne keke because street light ne ye adwuma edura nwumra nipa behu se aha na wo sa mefa eni kwa sa mefa ha enti ono te se ka kirew engineers amu wa ha mu ko hu school nyina mu wa ha no pothole keke pothole na etimi adane manhole pothole nti de bia te sa wo dodge ya ye kwan fun Ghana kwan ye political rules kwan fun ni aye ne de awini aba wi na asase etutu no kra no ye hu panyi bi onim nyansa so obeyi sa adwuma no. You see, sometimes we need to speak that sense into your head. Maybe now, Papa be a friend of Gambra, a city engineer, say, why, Omunya near call semi town. Some for women to ho. That engineer won't even plan it. And no one is sick. Now, me say, regional minister Nyasatela, there are certain people that we should not allow them. And what's your reshuffle, Kumasia? I'm telling you. The regional minister Nyasato pe ye won krofo bi wo ho a omo wa ba adwuma mu wo Kumasi ha say ya resafo ma Ghana Kumasi ntimi nkoso because they are part of the problems in Kumasi. Nhyira FM. Uti kie me na uti kie watena ho 15-20 years ye hu so mfaso. I mean street light, simple street light. Simple guard race na your problem. Simple guard race. Odimun check mami sa eyi onwi eje owabi ho na kosi sei sa guard race na ema obi koto nsum no mi so check mami so maya mon so amoto so maya mon kan che mi owabi a ema akyerkyerefo bi na omuma last year omukoto omu wuye no aye ka guard race but so wa wuti owabi ho no o maye sa de no maye mon kan kire ye enyo me ye base street light na ye pothole na enti edura nwumra street light nya adwuma enti wuchu ka na woni nkwan ne so a o ka be bo amnema bo poto ma mo anhwe a o ka no kra tai ni betwa Nhyira FM. Nyansa no ehwadodo nyansa ni swadodo. And this is why we become frustrated. Because minam Kumasi me who say ade we betimi eprai ade we betimi ayese ade we betimi ayese yemfi o ka yemfi asese bi o ke kan se hunu
Now bosome so a wuju sika ne pa no nti wutimi di usuro nyame. Nhyira FM. Say we penyi, na so we urban road director. We KM media and engineer. We hwan, we boss, we mayor, we regional minister. We say na bosome so na e ma sika na utimi di. Etu unna menwumre na hu say ade we betimi akoso accident muhu. Nhyira FM. You go Facebook a. You go Facebook a. 30 man ho fire service for ya ade bia ma mani age. Oma ko dwom ho. Ama wono mo ye ataya kofi. Omo mo ye ataya. Ah omo no ataya ne na. Oma jeje. Ai. Ediani enso ye original minister per tax bi na fire service for ni nko edwom omo mo use gas eni kwan so mo use omo mo ye ataya ne na se for gini nyina free ho. This is the Pareto principle asema na making. Sure. What you say? I say 20% of the input alone can change. Sure. And your man kitten. I the beshishimu. Yeah. Bra Facebook na behwe. Aden ye asa I so de bia ye te sem kwadai. Wama call gini nyina afiri ho. 30 man fire service for mo say to mu no. Muntinsi nkrom, muntisi ho, Sokoban Wood Village, bebia carpenter forward enyoma bia ebetimi di eja aba no. Mon stop mon jeje. Mon chichi nkrofo bi ntum. We need to be serious in this country. Aye ye ne yesremo no. Take action. Coffee me them are frustrated. Nana, avoidable death. Yes, obey frustrated because we a bit more preventable. I mean, we can just let it. I mean, we can stop the occurrence. But no, just because of negligence, just because of lack of commitment on the part of Omo Ayede Noma Asha Omonsa so Omuni Huduma. And Nana Memo fire service for Nabaso, and this is what we expected. You hear say surveillance, ekosuye. You hear say monitoring, ekosuye because Omu to me this particular monitoring any surveillance in terms of fire preventive measures no ebeboa ye mpa ye on sa ade we ataya ye omo de yigum no mo bom saa no anu awia onu mu onya no na ataya awia ase ofin se wa okay okohwia de ni gu a won hwese bidie no kura edumu ena won say sometimes omo de nsuo gu so a bidie bi wo kura enum nwie ubon se bi tetu ho ba bi because e gu fam nti won hye den hu na asa ahye it I think is a good initiative for one take so more here and all the other department fire service for no more other areas regions ni nyina wo nsua that the marketplace is a jeba nyina da bia ye ka se nye nyina na ye et say obi na ekohye ho ana obi na market women they be contribute to all these things na road a year na ye ka ho asemi Nana se wo hwemu a 2024 National Road Safety Authority omo ayi omo de betu dwa e kire se ye lusu lives o nipa nko ewu ye 1817 lives as of the time Nana omo report we na ye August na ye August from September kamini nyina de nyan meka ho am ye hu ye Nana 1817 lives and ye lusu ye na wo hwemu a Nana na areho a 8.535% increase. Chese abribia no ye koyanim ni pewu ni ye koyanim enkwahie ba na ni pewu na me adeba kwa mahwe a mehu ni say na traffic light here the accident we by who is in charge of that traffic light ehemfo ni am that contract say omo maintain ye traffic lights no omo nhwe se no ma betumi akoso ama na ye adwuma. Why money the contracts na ma o dan say why na ye the obligations so obehwe say traffic lights ni be adwuma na enye honku baby bebre even ye ha say ye omudum light kra na traffic light adum da no bi moto bi nyame nko an kaka bi kunu wa ni mu aya and ebedum obeboso wo bi amfie ase wo bi ani wa ye the responsibility bi ama no so onye ho adwuma elsewhere see lusu life ba ko a oman bi so asebe enimdie adwene eye adwuma no na wuduru ho a ni akra ba akokra hwere won kwanhie mu a investigations ni anamotu a wo akra ye de no ma hye wonsa hot bi a obeye no de ru ba famu no enti wadwuma no be hwese bibia nkosi ba we ye si traffic light wo se papa ne se traffic light na enso enti no mu nyina obi ahu se we ko we ba this is the course obi a wo fa obi anim se sa traffic light enya adwuma
obia ofa sa kwan ennim se traffic light nenye Enye and then asade ni besi. And it happens most of the places. Nana, you're very serious. What can road markings, what can street lights, guard rails, what can Nana, Adeba Koso ama observe power krumuha. Unnecessary street harms no more, no. Speed harms no. Ha dwene ye pa, wo se kuro bi wo kra wonim so. Ba wo kɔ, wo beduru ho no na kuro mufo na ye speed harm wo. Bia wonim se o medru highway bia me kɔ ne ade no na ewuram ba bia o no makoye speed harm tu bedru no abom se kum sign bia nsi ho because ye kwan ne wie no common sense is part of the engineering work. Sure. So what the signpost and answer who say nipa because who jai driver ni na kwan ne da so obetia so enti who engineer na we so calculate me anything na edru ba bia say ha de obekɔ 30 I had the over 20. Sure. But I had no yet traso per so common. Aye. On say ye be a quan speed moko. Yeah. Into a honest sano, we has speed rams in the bebre. Yeah. To ensure say Nipano cra any guard race to ensure so being medicine.